Yambi olinemi ina bakali tambwa henga onijigone legbo ikade gatulone ke igaje ya pare. Ale manika furach papa fugo nga words kitabu nga text na rogapa nga context. Girenga bishe bachi uwe yugo pa chipamene koko irana sa kuchi uwe na buru. Midungo wuli noloni Paul Jerome Bangmanda nene ya pare furoni. Yakova ambusang bako mbatano isogoho anebi rogo yugo chibawe nasa ono chiyanga da aregbo nga regborani. Yakova na kitabu beko chipa waka libo bawe ne bishwe dagba kama aboro igejihe. Ribu ziyaja kekyapa nga Bible Societies ninyi kipahe chipa saka apai na paraka a scriptura ligi potosandele dunduko. Sinado panga anik palifumboli chipa ribu nga gaziyaja kekyapa na andukumbata ikindi na mga gaisungewo ka aboro noho kagya samamboli kabata. Anineng pena geda ziyaja kekyapa rogo pa ngbatungarani. Ono Schneider anigi rogo nzunzu ndu egini apai ya kekeha nindu hechipa kagyan rogo yo wenengai. Ane manika fraj pang batunga nga language, afugo word, tadu words, na dogoda repetition, na rogo apai nga the context, na iraki apai nga the authorship. Ane bingo gubambataha mbatunga rogo amokeji buru na sita bawe na biam sina yawe anikichiwi kusande dunduko mikini zaka gya fugo boro shinya fere rogo pa ebere yawe saura chipagine morunga shire chini munika imisachiro homa zubonduroni kusayo wakababagara ozubonduru kumbaga bairoru parayo amina. Yalewa Saulo nga limo nga Paulo kwa nalungu shiga boli aboro kini boye kukambayo kini mbushiyo gupale sa Yesu Kristo ni chiko nga kuyugu chiko fuko rogo imarago yo nyenyeki imarago ngogu na ugushi bangili Saulo hane Yesu yugu chiko fuko rogo imarago kukuti kusande na kukugifugo Yesu kunufura fuko nga Saulo rogo pa ebere yo nga gine du morungu shire chini eyu panga kurungu shigambali aboro gwengere kire kiborori koto sandala na urungu shi Yesu ni chiko biko aboro du na ngbotungo yo du ngogo aboro Yesu yeke kichi popo yo ana urungu shi yoni ana urungu shi kina aboro Yesu ni chiko ono Yesu kiyare fuko me monika imisachiro na yu panga kachinja ana urungu shigambali aboro anakai misakana chirani anta beno panga anaye miseyo achiko weri anakai misakana chirani gule oke ya muno zugbondoro kuchipara muno zugbondoro kuchikewe muno zugbondoro kuchichinchimana gule oke ya muna doka chichi sape wodu Yesu apehele fusaulo nga gupoko amangare chi na bro wodu duwe nzunzu kai misagambali aboro ke muna misakana chiro gule muna imo chiro ni chiro ani bingo chipagine mboli ya iji ikenjia kya pai chini nke biandu henga ko yugo sangbako rogo munyi apayo rogo experience yo rogo history yo wenga kambuga ko bata aborogi paha na biataha ko yugo paruru saramanga furane saramanga gamboli yo kwa bugbara pongo na mangare me akiru ha ke biogo wene hengo gumboli amanga ha aruho ke ino gini denedu ogu angmanga ya wakana kaja ruru saramanga kama ruru saramanga liyu sandele mboli ashia aboro na kigumba rengo fiyo rogo fugo yo fuga aibere ogwa kitabu le ya kekehe zegio anyanga roge ya rengara ya kekehe babera yo na abetehe kidurogo pa aramaika yo gure sinangegu fuga aboro na duchugule gbore ya keho vonjiko rogu fugo aboro inihe pa egiriki nga vonjiko pa egiriki ya ken rogo yo chidumo gumbatunga aboro du anagia hagia areme asekiseki keke apa kina ho na sarane ani gihe ani girogo zianze keke apa chipa ani kimoi ga ha arugute rogo
manga payo. Angbatunga biata ngogu yake kezeja keke apa rogo yo. Pa ebere, pa aramika na pa giriki. Ani bingo afugo. Rogo tambo ahe sita bawe na biata sikinyawe. Bombiko gawe neringi se niwene he kisusi unga. Sidumi atan selimoro ningbare. Amina. Gamboli wene ringi se shingba shishi unga. Gamboli wene manga pai. Shingba shishi apai dunduku ngogu na manga franeli poto sandere. Wadu he rogo ogu akura angbatunga yo. Afugo kina ho rogo pa ebere na pa giriki na pa aramaika duna adungu arogo etini. Watadu na frachi papa apai ni dungu he. Nikabi piapa wa Chelsea rogo pa aramaika. Sina yawe undo he. Chelsea dinga undo he. Wene he. Ino pai fuboro. Duna nunga. Du uruaru na futise. Arogoyo ni dungu he ono fugosan dungani. Akibi ha arogu pangaga shalom. Anajaja aroga biya ya shalom. Rogoyo ropa ebere yonga zereda dagba boro uwe zereda koto seyo onga bora onga ni padu dunduko padu henga complete padu he na baha padu wenengai nobiete banga safagosa anaka yupanga arogoyo ni dungu he akura afugo kina ho ya asaka rogoyo kuchifugosa rogo mbatunga afugoyo wapiapa nga yangara nga gine yangara nga the remnant rogo pa bere yo shinga Shire, Palat, Malat, Yathar, Sarit na Aharit minu kashinja mi penzunzo na buru kana wo ina peha ameno ngote fugosa nga yangara ho bipanga china adungu arogo yechini kumuko rogo fugoyo no undorani ani gisang mamboli wenengai durogo keke apaya durogo ziaza keke apaya ani bingo dogoda the repetition rogo bambatapa sa buru na saba sikini yawe mboli kifuboro ni kiako mboli afuko ni kumbana de kofiyo amina ani bihene dogoda rogo fugoyo fu afu mboli kifu mboli afu ko afu dogoda rogo fugoyo repetition ani lengbe na nyaka sabera ana ke paini ni exclamation ni bold italics watado bagene chipa underlining na makrimotini tadu highlighting ono gure cha dunga ho regbo aberete regbo zia keke apai cha dunga hote keke apai ana manga hare abaki apa andu sunge na kura apai belewe kanyeka sa abeno yo fo aboro kura gene yo kadogoda sa fugowa fu ogona biero gugida padwaro mbali fu sele kadado rogoyene kadadunga zia ho abaki apai aijika nyeka sa pai ni ya na pe pai kipehe brewe kipehe brewe ya rengena he bara biata wane biero gumba tapa sa na Yesaya 6 na Yeremia 7 pia panga Daniele ko yekesi wai Nebukadnezar ambushi na dogoda sa apako bara bawe nga kwa me pia he na kwa me memehe na bigi pa rogo Daniele biata na rogo dungu versio albingo roga payo the context rogo bamba tapa bishu uwe sina yawe kumbana de kwa fuyo kifuma kufuyo kinyachiyo boro nigurago kwa fuyo amina mbojafu akumbana de kinyachiyo yonga boro neyo panga de nga boro kumba kidunga akana boro kwa fuma kufuyo neyo panga maku kana lirani nga ulia boro kabia kuti gya rogo bambata keke apayo the original writings ani duwa kani wuliki wai yana raka yo
na sinayo wene piapanga Adam gupanga gufugonga Adam ngo guduro gupa bere yo tingeli moko aneke biorogo mamba tapa bishu na bama tapa uwe a tingeli moko Adam ngeli moko na rogo Adam kingia boro a mayani we Adam ne pang mana ya boro ara bi meni pare wene ngashi dina yamba singa bani Adam mra bani Adam rogo yo kya we boro du ainga wo anaja hane ngbabro ya bani Adam te Adam du na pe andu na ria rogo apayo ja rogo ngbangba chipaka saka rogo version zunzu wene ngai rogo apayo chido kasinya na gida apai ni dungu he kini gija buku ni dungu he kitabu ni dungu he ane ka ja rogo apai ni dungu he tikizeli ranyo tikiza bera rani akiru ho asaka samamboli nururu he kabera na dunga nga pembeni ya kabera na dunga chipa kwa bangi sahe saka na jenga rokura apai ya te ana mafuchirani ka ja sangba borno shine ki shine ni basansa do rogo paro mo yo ane bi rogo aro mo bishen gavorisi ba na bia why do kani saki rogo Adam oni gijinga gire on ki penga sangba na hafrani ira kyapai the authorship anaka bi rogo amosa sa shina yawe ogwa painga ga amosa nadu dagba ogu ababanda kandoro nadu tekoayo ngogu pai kobi tipa Israeli chirago Uzia bukindo ayudo na chirago Yereboma uri yoasa bukindo Israeli gana uwe batafu zigizo protestant aikana no guno mangia mosa chuguragbo dungo bukindo nga ayudo na ga Israeli na batafu zigizo mangi zigizo yi protestant dere ani bingo anelengbe na kagya orogogu paijeje kekya paida kagumba hafrani kani ini aira kyapai nogu gene yake herogoyo ani ino dungo abaki apai nogu alebo kenyo ho rogoyo walebo kenyo ya pai rogoyo amosa nogu wene piapai nagba kuro apai ono gire ho chipa kina sino yudo cristiano gire anime ino dagba yudo na cristiano shino yudo na shina cristiano anauli karubuka nauli ke japari na ale bonduko kanisa yo na bauli kapayo anime ni do otado anime ino dungu shino ngagani na shino ngaga ayudo mebuko anagide japare na ale bonduko rogo kora gena yo amanyimenja painga history chingba ngbachi paka ja rogo kitabu yo anagida history ni anagida gwapana mamanga waduhenga kajja rogo kitabu gate kwakara hoana zanga geda kitabu bambata pani bambata negu panga ane ando kan giji bambata pambata mbata fugida ni gate miko gate du fo bambata pai kuligre jeje kekya pai na pai rogo yo wa abia nga the poetry ogu apai na imamanga the history na sangba nebi nga the prophetic words na buku awaraga nga the letters sina baha shaida igejihe kisekihe ni agene ni bakiakia ane kagurso japare krogo apa piata nga jaja kekyapa china dungu aira kyapa the authors na dungu agana dagboyo ngogu yake kehe nani nga ya kinjaja kekyapa rogo gana sate na rogo juya sate ya adungu agana na adungu ake kehe ni basasa rogo dungu arago ni basasa na rogo dungu jene yo ni basasa yake kehe rogo yo kai bingo che rogo kitabu ngaga Ellen G. White ya imbahanga the great controversy ngogu tunatuna hanga the introduction lina yawe ni kekehe rogo agana ni bakiakia akehe kiduku ni bakiakia rogo goyo asunge na sona asunge yo kiduku na abeno yo na goyo apamboli ni bakiakia kifu abuku ziaja kekyapa fwa ngbatunga dukia
ni dungu he. Ogu fraha chipa paha ni basasa du. Akeke he ki kushi poto yoyo ni bakiakia. Ekifu bangi sarengo ni bo iliwo ho mbagu nisa kidu kia mbagu kureni. Apapararengo kinge ono mobi apai du nandu kinasa. Hele na yore a. Ogwarengo yugu yoho shini koji he kikuru ni boro beji he ringba. Fuyo ho shi gbia gu nyomu he ngaga aboro rogo akparaka pa raka yodun. Dungo gupangagu ilina pehe nga LNGY. Jaja kekiapa ike he rogo agene yoni dungu he gba aboro ni dungu yo na ogwapaya frati papa chikidwa ni dungu he. Arengo dunko na baha sina koda chiha koda kuchichini. Arengo ngaga anya he. Jaza kikiapa frati papa ha. Sina fra chipapa roga chise. Akoda chise kana rogo kini fra chipapa iliso. Kini fra chipapa mabangilise. Vura. Dungu apa. Ajapara wagi gidahani. Noyupanga. Sina fra chipaka bangu apa sa. Naka na mboli. Na sangbako umai kwa da anireki. Na karagarani na kuchi bangu apa. Nga mboli nga konichiko. Nga uliko nga Yesu Kristo. Na girenga guyanga dagu gani tungu sapanga ga aneme. Na futamaye froni jipade ga tuloni belewe ka ya japara. Mina yembiro nga oni karaganga pa kuchi gisaka apanga gu ona jahane. Kachinga mbahangba. Ono kinye kashinga rani. Sina andonga kinjikumbatayo ka bororo hoka ja. Samamboli rogo mbatungarani yo. Gu ono bipanga sina dopanga I ariaha. Ania ariaha. Kime ni wenehe. Onu franga chipapa ha kenga ha rogo gu website ono bihe rogo yore kashidinga YouTube dungani kashidua anga rogo Google ona bata ha rogo yo rogo bayamba nga saba school slide ono ni moni rogo yo ono kabi gu bele nga South Sudan na pazande kidu pachini. Angwatu nga shiga du hon rogo lingala ni bacha kyam kabi ga ha bele gania kana gani du hon sa bangile de ga South Sudanese ki nono ho kini bingo gwa pane rogo aposo dunduko na waha ona ken rogo YouTube limogu gida pai nga aposo dunduko ne ke biyo rogo YouTube ona ka kini menenga Paul Jorom Bangmanda ki bi gimi video kono hi bingo ho bori ki fuma ko furoni tambo hen padaga troni mbori fuma ko furoni amina.